Location lang bom lah director tuh meh. Cari dua tank. Actor. Dia membawa actor film itu. Hello, yo nalo ini kabang dulu teh. Ada malah main sini bodi. Sapnahan. Non mga director dumbang location lang bom lah. Oh, non lah amon. Place lang bueno. Sampri dang lang deh, mana theng pierong ha. De arbo ha bang pakala te lang mission po. Oh, mo festival la te ar lengkang ngil ha lam thuga. Oh, sabas. Yo. Director dum location ke lang lapus lang mai to. Ang kasong man lang pe. Lango nang tumenggol dah. Cari dua tank. Hai bener. Oke. Nabang ekta step sutangan tadi. Aro non step aro kiri dan tu location. Ya. Oh, kenal lah. Langsung dah nak. Oh, laput honon ni. 6 menit pudu pa di. Open ke cameraman lah ya. Oh, maglang pa di. Maglang pa. नेक्स्ट लोकेशन यहाँ तो शूट हो गया है तो अभी नेक्स्ट कहाँ पर होगा लद्दाख लमा ơi thằng Phan mà ta cái लद्दाख mà mana kamera kenapa sih clean meh lah silang nang pu location hadi 3-4 step tal hadi angin on ke last step lo nampak lang mon poko nama location ke sini lagi di gelang di penal timbang ke antara location mang lain tampom lo next location mang ke ciri tampom sud bon bom ya lo long lang maker bing lo untung lo so aril lang amin bode hadi angkan pe hadi salah ada game pun di adin bang apa ada naga cameraman lah director long tar humrong mo chabo mane arlong kelop tais shooting mane la ta company khlibo welcome to Rasingjak Klam uko glass do glat ekla yo biar aku sai ni halang yes halang ge yo mane tiles glass đó okay actor anh đang là shooting nang bu step by step to na đâu nay ning bu to tao mày có vào apa na welcome back to my YouTube channel YouTube bên này chính là còn đang tham thế này đây ini lah channel lo Bikram Karbi Bikram guys shooting ta meta lo masih dakman hai kang kan di nampak nangon pulang berak tuh kelang ni sama teman tuh soang ji me bilang ta puang ji oke krep he oke dam lang krep di yo wah sam dop lang jauh now kenal lah oh langat tinggi malah literin na tinggi dah lalu location lalu wow jo teman bang jiru malah acting aku malah dah sana location mah tuh kormuari iri teman sobang jin ya dah